thir tu zong zong te Rick the Genius YouTube channel a kalo lom le vek ka cheu thingram te games khela lo hun le to tareng mea tun trum thingram te games a chuan sponsor tu kan mu wangin loman hi pakhat chau ni loin patin an dong to don ni rules number 1 mi pakhatin token pakhat ba kalak thailo pakhat ai tam la chu disqualified an niang rules number 2 token invalak live video kha 30 seconds tal milo thon let ve tur nia chu in video chu portrait ni lawin landscape zone in lang nge tur ania landscape zone ala lawa video mi ron thon ani chuan disqualified in niang rules number 3 a chuan token a khan ka whatsapp number ka ta a ka number a khan in token lak live video le in ming le address mi ron thon don ya he game khel tur rian kan som vek chewa lo man tha tak tak lo dong che come on oh tuna hian token number 1 hi tuna kanom na hi Ardeng Trauma Indoor Stadium mol puyania hi la hian ka thuk ru do na chu ka an lo te pon a game sa khel ve tu te pon lo enula ka thuru nai in lo la le don nia tu trum phei chu hai ni dang lawang dewin price hi thado na chu wang chuan price thado in don du chuan in on khel ve nge ngai do ni ya mi ka rai gan be na Kampela tu nak hian kalau tu orang ai lah oh kabel zau chia baru kan wong khop mai wen tai chu oh tu nak hian ai so tennis court ta kan ma helai hi tui kwala nia token number 2 hi kan da don ni le tuna hian token number 2 hi gate bul gate chunga khan hela hian signboard to ma signboard noi hian kabel don ni oh tuna hian ram hun no da kanom me ka kanom na lai hi industry peng chukthang na bong kon road phei kha nia tuna hian token number 3 hi khi lai kan muang khian JTK Saloon and Spa ti oma hemi doran kan da do ni thakor le oh tuna hian hei token number 3 hi an nei tu pa Joseph Abula kan danga he game sak hel tur te chuan ama bula hin in lam ve don ni chuan tuna in hei lokal ko lokang hey tuna in hey massage chair o mai la hi an massage theya chuan hela hian lo lut la body massage na o mai la hian hey full body massage te pon ti theya facial te pon ti vek the tuna in hela hian kan lut le sinang he ta hian oh steam ban na nuam deuh me oma helai dor hi ram nun no ta ni kan ti to kha se pa hian tuna thingram te 3 winner hi a free in samma me sak don ni signboard te hian ti thlera a boi thak thin khop mai thli na ti thlera ni chuan thu san ni ma se mihring kut thlei na ti thlera ni chuan hil thalo tak ani thleng chok trap o tuna hen tlang nuam view kan oma token number 4 hi tlang nuam view kan da dona hei kalang he lai pu je dai lawa room na hen si rain ga da don yu dikhan token number 4 chuan ta zo le chi tuna hian salta kan om me ka hei token number 5 da na hun tur chu khi kan huangin Glimpse Detailing Studio khi nia e anni hian motor fai takin an lo ti sak thei chewa in pan ve nge do ni anei tu pa pui pui bula hei kan danga chuan tuna kan lutang anni hian motor anti fai sak thei chewa in motor hui te kha atharang in anti fai sak thei cheu ni
pui abula hian in lo la don ya game settle ve du tan hei tuna hian Zarkot basketball court Zarkot recreation center a kan om meka a chunga hian hei token number 6 kan da le dona he game khel tu te chuan kan da na mun lo enula in lo wala le don ya he lai Christian Thalai Paul Zarkot branch a hian yan kan belange tuna hian Chan Mari Axis Bank kota kan om meka hei token number 7 hi Chan Mari Axis Bank ATM a ka da dona in lo la le don ya game khel tu ten tuna hian hei Zema Bok kan om meka Zema Bok kan oma token number 8 atop na ber tur hi hei token number 8 atop na ber tur hei helai ATM Zema Bok ATM kan da don ni tun chum hi price hi kan soi lok don lawa kan soi lok ngai lo boka helai yan hei yan da le nga bel le ta thlap ani chu he game at tel tu te chuan Zema Bok ATM a hian in lo la venga chuan game nuam na min kan kel ho le don ya